ko le pe ke o whanga ngai whakatap ko tā pe ko whawhai atu me ko laiwi kai talanga te au ke o hanga tuku ange atu e polo kalama whikau aki me tongi tupe aia na e hao i he letio a meripoane a letio tonga a meripoane ane afi pa ko loto ke hanga tuku hake ai polo kalama ko e ni ke tau wakai ai ke anga koe o ngahi mahalau koe ni mo ngahi whitai mahino aki i he tongi tupe ai o ko o hofi whakapure anga i Amerikani pe kamata mai me Australia pe monu usila. Ai ko loto lewa ki hanga tukuangi atu ia ka ko te hanga pe tukuangi hanga tonu atu mehele tio pe ato ki heko whai polkala mai mahalo ku o mimi iau e mahami te whanima. Ka ko mo whanongo koe ki ai, whanongo tonu ko tui na e kai ke fuma fola whewhe whau ka tau hanga ka atoa pe ki ai. Mautali e. Matarikisi matangale koe whai anga e tongi one Kamaiki oe matakari kangane oku e wae kolowe Ualanga pia moa galau e wholau oku whakamanu Pea oku whakalau ke ui kotonga muruka Siti vai ko fine na akaka Tato vai si walai moa Oku ora e maapure O tama fua e kau kakapa Uaranga pea moa galau E fura oku whakamanu Pea oku whakalau Ke ui kotonga muruka Siti vai ko fine na akaka Wanu ai si walai moa Oku ola he wala pule O tama fua he tau kakapa Ualanga pea moa galau E wholau oku whakamanu manu Pea oku whakalau Ke ui kotonga muruka Ualanga pea moa galau E wholau oku whakamanu manu Pea oku whakalau Ke ui kotonga muruka Moto mea mai aki he tau huni hala puapua. Nei atu he kau hiwa maari e koe ni pēa. O te me ki whakatahatā nei mai toko taha koe. Hala puapua pēna e me sopo tau wha. Kau wha malo sino ni koe ni mihi. Sopo tau wha. Ka tungo ke kolosi heni ki ke Lela Tuxworth. Ke whai ai potala noa mo ia. Hello. Io ke Lela, malata mai pongpongi ni kama ke lesi fefe ake. Saite makelesi, malo to mai pongpongi ni. Io ke Lela, ku fefe ake ai whakawhitu ue si te i he lolotonga koe ne tau whakataptapu i. Oku
Kula apa ka po fa ahonia ka ko tata puku man takta no po pe ai tutuni ta mo la takta no po pe no api. Au pito. Pawa me pe takta no po no api. O talangofua e. Ke lela kung whamalot ka te koe he ma o whainga maari e whai ai pota noa he pongpongi koe ni. Ka koe te o atmo e whainga maari ka te koe ke whai mua ha ki I pota la noa. Ha vai whikau aki pia moe kautaha koe ni e tongi tupe. Malo ke lela. Iyo. O kōkole ke uhufanga tupe he takatapu ko o si au whaki kai ata mua ke whai atu ha te pota ta noa aki he pongpongini. Makeresi koe te tuku atu pe ai eku ilo pia mo ngataanga eku wao koe I eku fonga I na aku kau ki he tongi tupe. Pe koe polo kalama koe ni ai te fine ko tirila se o la a woka samchai me Amerika. Malo. Ko ia na ne tuku mai a polo kalamani through I he koe waa e paha aia ko ia neu join ki aia koe oku ilo aia koe patoa Global Democracy Movement for the Poor, he? Koia. Ko kaunga koe makeresi ki he kurupu koe nipa koe how I'm just gonna te whamtalapi e uhinga mo whonga ne wiku ai koe ki ai. Koia. Malo. Aia koe I joined Patoa Global Democracy Movement for the Poor simply because I had an interest peko eku manatu ke whaapota la noa mo eku fine e ki te kau aki pia moe tangata e ki a aki risi. Pea ko eku mui a kuia manatu ki he e makaresi ne uha wau mei tonga mawahe mai a uia mei tonga ke si I ki Australia ni. Kai ke fuu mahino ki a te awia ai politikare pakai tonga mo mea koia. So I follow these just ke mahino I. Koia. Pea koe po I polo kalamani, aia koia koe stage o kuua, aia koia koe platform koe whakapolitikare tau ataina e kakai tonga I mamani ke nā uhu ki loto ki he kurupu koe ni o whanongo mo whepa pōtano aki in their political view, he? Koia. Platform hono wa, aia koia na toki hu haka platform koia ia e tilila pe, aia koe platform koe tongi tupe. Aia koia o ha'i leba ai platform ulaki pa mo platform hono wa. Aki pe, ko platform ulaki e tau taina pe a au tangata ke choose pe te ke hu ki ai. Platform hono wa ia ko personal platform business pe ia a pilila. Ka kune ngāwe aki, ai ko tongi tupe, ponga tongi tupe, na e hawa ke tongi tupe ke a serereni o kamata I maasi, ua ate ua taha. Whakalele o polo kalama ko ni nei sene e he ongo mātua, ko talanoa solofoni, le sieri solofoni, mohona ongo o pepine ko maata solofoni, pia mo Penelope solofoni. Aia ko ia, ko pāmiri ko ni, na nau marketing, ai a tongi tupe, pia mo tānaki ai tongi tupe. Ai paanga. Koia. Koe whaunga o tongi tupe I he taimi ko ia, whakalele te e tili laia a Amerika, aia ko state ke keho Amerika. Tena e lere pa moe ba ai taha menu usila. Ko Australia rewa na e whakalele he whamiri ko e ni. Tena to iai mo ki I whamiri e taha kakuna os mawahi ki nau tolu I he nau ilo I peka mata o kuiai ai palo pare mai. Koia. Aia koe te ki I hanga pe o whamatala atu pe ki he tuu koe ai whakatu tā makini he koe ue sia lahi. Ne sio tonu wai pe pa wa sia pe moa wai.
Aia ko ia ko system ko na hanga ura ki tuku mai. Aia na tuku mai ai mea ko ni ki Australia ni ia ki maasi. Aia ko ia tuaki ko fo itupe e taha ke lava ko hu aki ko paanga e tolua te Amerika. Pe ko paanga e faate Australia ki he fo itupe. That's per one tupe. Aia ko ia ko first advertising ko po polo kalama ko ni o kulele I he wiki e tahanima. Aia ko ia te ke tari osipe to tongi ho paanga ko ke tari he wiki tolu. Ko wiki pe hono a kamata ho first payment o lele a beki he wiki tahanima. Te ko ia nga hano whakamatala ki he kakai advertising ko e ke lava kakai o tō ki loto. Aia koe kono wham uhinga te mōbahe te me wike pā. Ni maono lele ai ke wike tahanima wike ke wike ho bahe. Tā nakia pe he kalasi toko lahi. Aia koe equivalent ki ho ki po I tupe taha. You should end up with something like taha 100,000 he taha kilu tupu lahi. I po I tupe e taha. E wike tahanima. Wow. Te hoko koe advertising, aia ko ia o ku tuaki mai he, ai ko ngai tuaki koe ni I he pesi pe koe ni ai global. Kono patu tamake ni koe, ai babe koe ene mafola. He ko toka kono asi mai koe ai advertising live mai koe ia, I he taimi e vahe ai koe o I paanga ki he kakai. Tu upo ke kakai o spread e paanga because it totongi cash, he? Koia. O pehe mai te tuaki, ko ki mō tolu ko ia, ko mō sio mai te ki he ngāwe mo monu. Ai kuna ui e nau tolu ia, turn e nau tolu ia ai scam, ke fo ilea koe monu. Ko mō monu en, ko mō monu ia, he ke mō mau, ai fu paanga koe ni. Koe konga koe, oi wesia taha, oi paangani na toki au. Aia ko ia na kamata pe a whanongo pe ki he tawanoa mo ke taha aki ke tohi aki ai umemi pa o eke pe kua vahe, kua vahe a hai. O a upe ki he pononga mai ai kulupu koe ni pe koe whamiri koe ni ki dikatoria ki miri po anen. I he aho wa taha a si Koia. o na o mai ko ia o whakalele leba e nau tala ko e nau wako ke system hono for all. Pea ospe ko ia mo whakamatala ko e toko naki a hawo wā leba te tau hoko atu ki he api o e tangata ko e me mipa pe o e patoa global o toki bahe ai. O bahe ai ko e talo ne tari a toko lahi I Dikatoriani, ai ko a wen ki uta New Jura, Shepparton, kato area ko regional na nau ha o na tolu ko omi ko ni ko omi because he na nau ai to la he na to na uia afke weekend ni ma I kai ke bahe. So most of them was expecting ke na o mai ko ia te na ma I he lau mano he. That's how much of now back behind I backdated ko me he tupe. Pea pōpalai te na e whaia whakataha koe ni ki he hotere. Ai koe ko o ku e me panen te koe ki suburb. Ai koe ko Water Garden Hotel. Na e whai kei kone ai Polo Kalama. Koe whakalea o Polo Kalama na e raki ai koe a ko I ki mautolu ki he new system. E hoko atu ki ai. Pea tau toki tokonaki, pompong tokonaki te tau toki whai bai. Te pononga mai e toko lahi omi popi koe omi kuna o tumahi noi, te na uo mai o vahe. Pak mahino e iai toko lahi a makeresku tau I Australia ni wako panke, he wawa e panke electronic 24/7 e ku lava peo. Pak wai toko lahi whehui ko hamea koe ke lava o transfer pe pa anga e kakai. He na nau osi ave a details kakato e kakai. He ave e nau tu asila ho nau api ku nau no foai, ko nau contact number, mo nau bank account. Kana e whakarea ko he tautou whehu ia, ko tari na e whai mai, o ku limit
whakaaho pe e maltrained stea e paanga e ua mano ni maase. He, aia ko whamatala pe i he taimi kotoa pe. Kai peke aha tahia e vahe. Sai, ta poki lewa te whalai pe. Po whalai te lewa neu ta utu ka koe ulia lahi e ku i he ni e ku i ai. He kua au neu hoko koe Palestini o e chapter koe ni koe ai patoa Global Democracy Movement for the Poor maybe katoria. Aia ko ia na ia lewa ho mau ki ba ho noa ko regional area kava lewa ia. Aia ko kava mai mau prakalele ko fuba alahi eni he ko vikatoria katoa. Ko mea kungana hoko i he popalai tene u alupe mo e kuki i notebook mo e kupeni. Na kongo i koe na i wai me o fufi halaki lahi. Koe whakamatala na tala mai o koe ke fie mao ke recording ha ataha. Koe ke fie mao te mao ke mo tamatei ho mo telefoni, ho mo mobile phone. O koe tai ke fie mao ke recording ha ataha ai polo kalama. Koe tūtū nia me CEO. Ta ko whakarea koe ni na e whai peia he tangata e ki e tala noa solofoni. Pea hoka ki ai ne ke toi fie mao ia ke toi aha taha tohi he. Kana ku to'o hake au ki to'a e no pupa mo e peni o sio mai peia ki ai pa ko tohi pa o ko ignore te au ia ni whamatala ana e kau hiki pe au ia o ko fie mao pa ke ilo ai ne mea whakamatala. Aia ko ia koe whakamatala koe ni oku lolotonga manatui ko na hau ko mi o vahe kakai. O toki hue ai o mia ke a ko i system po o ko o mi ke vahe kakai. Ko uraki mea pe o ku whai mai a whakamatala ia ki ai ko o si mau ai tūtu uni mo e tohi mo e tala ni he CEO ni a tirila. O ku o si mate katoa ai sistem ulua ki ia. Me he aho pena ane tuku mai ai tohi o stae aonga ia. Koe lea ia na te. Pea ospe ko ia ku whakalongolongo ko toa kai ke toi ai. Ko tui maha pena i ke pitu ngō fulu me mei wau ngō fulu but maybe over there. Ai ka kai tonga koe ni lau ta utu koe o whakaongo koe ki he whakamatala mo tari te na womi o vahe. Kulongo koe ke tahia e rea. Kumatu aki he o i kai ke tumau ha mahino ki ai. Pea ospe ko ia kune whakaha mai e solofoni, e tania e talanoa solofoni. Hono o te tine lahi koe loea e toki puna mai te ia pongi a uhu ke whai e vahe o kulolotonga i tā wini. Pea pehe mai pe solofoni, hoko o te tine koni o ta utu koe ni, ke le whai e tau ngā we, whakahoka te tau ngā we, e ka mata system po ou, pea to e ka mata rewa ko koe, o ku iheni, o ku iheni, o ku ke pie hu ke system po ou, o ku o si mau ke tānaki a taanga, pea mo hu ai pe i he pōni. Koe. Pea ko ospe ko ia, kune to e whakamatala mai e ia, kamata lewa ke nau whamatala mai, ai system po ou. Lele vai e whamatala mai system po ou, ku to e puli, hiku au hifo o wike tahaua. Holo pe me wike tahaua, ku holo mo e paanga, kai kei tatau pe tunga paanga to tongi ke hu, ki he tongi tupe. Aia ko ia, ku osi ene whamatala, taipe ene whamatala, koe fehu i, koe mea ni koe nopo koe o sio i, ko sio i, ai ka kaitonga, mo e pōtunga, o e nau ta utu mo pōtunga koe te ko hai o ku lava o whehui. Aia koe a koe ta utu koto afu mā uloloa o ku ikai ke pehe koe koe anga koe a te e ta wō i a whakataha mo a kaupapālangi. He pe ko ta wō pe ka whainga whakataha o ku tuku mai a taini ke tau lava o whehui. Ka pau o ku pe doubt, he pe ku ia pe a mea whiwhiri tuku mai taini ke whehui.
Ka koeni, hiki nima hake toko taha, o te hui e toko taha koeni. O te kau aki pa moe scale koeni, o e foi structure koeni po o tuku mai. He fuke he au pito me structure ulu aki. Ta koe te hui e toko tahani, Wha o pito na keke hakovi ene sehu ia ana ia makeresi. He kohono unga, kune tie mau, pena eanga te e nai hanga o calculate. Ai pehe o kute kei laka nge te, i he fo structure koe ni. Ai alu hake ti olunga, mui foki hivo ki la lo. Koe alu koe ki te le koe ki olunga, toi totongi po o, ke te toi hoko atu ai hau ki la lo. Aia ko ia ko structure po o ia ke totongi ta polo ko ia. O ki kai ko fo I faate e taha. Te ke totongi ho faate ta ke vahe aluhi fo. Te totongi ho faate ke foki alu ki olunga. O ku ke heleva au pito ia ne structure ko ngoi o rack system ene ha o. Ta ko mea koe na ku fu. Hanga ko fu tau ai fu sio. Ki heanga ai tari ai sianani. Koe taria se anani na hange ke te au ia na kai ke mateu teu ki e ne hao whai whakamatala. Na te te au kua pako hae lea whai kau vai he taimi ku te whaamafuri ai koe whi mo fisi pe koe kai ke loto ke whehu ia e ne whakamatala. Kia koe ne tari koe te he mai pe e ia ko hai koe. He so koe lea pe ia, ko hai koa koe. Ki e toko taha koe na e whehu I atu. Pea sintaria te toko taha hono hingoa. O ku sio ai toko lahi I he kau ta utu koe ni. Ke he kau hiki po o mai ne nu sila na kai ke nau si ilo toko taha koe ni. Ka koe toenga o e ka kai na iai fuolo he ova I he tau. Ho fu tupulahi e nau nofu I rika tōri ene nau si ilo toko tako na whau te unga ai nau sio ko tō mai ki ai, he? Pea koe pehe koe ai tāri na pehe mai, he I kai te ke hao ko ia, ke hao ko ia o whakalere e mau ngā ue a mau tolu. Koe mea koe ni koe na e hoko koe me osi koe ai aho ko ia. Kake te ko ki mo tangata taha me mau ba regional ba mau tona si o to tuha ko whehui. Tuha ko whehui. Koe mea ta tau wai pe. Ai tari. Kai yaha uhinga pa kai ke mea kai tari aki pe o kui kai ke tiki tato. Tau pe whuirea ko ia. Whaka tiki tato ai tari o hange pe hape he mai. He, koe mea ania a mau tolu. He, koe mea mau tolu whakalere ki mau tolu. Pea na te he tō taha koe ni he regional area ene kore. Te ka pau e lava ke o mai ai taanga e mau tupe wahe ki he mau wahenga Victoria. Ke wahe he mau wahenga Victoria ki mau tōnu. Pea koe tāri na toi kōwiange he tāri koe ke uraki motu ana e te hui, he? Pea osi koe ia, koe ke toi ia ha toi taha kehe, kai toki tūha ke lewa tō taha o te hui, he koe toi mea ia taha na e lele ua, koe project housing. Koe project housing mohono whakarea, na e paanga ni mamano Australia, ke kau ki hao po I whare, polo kalama koe ni, o whakalere pe, o pehe pe, e tawanoa solofoni kua osi kamata ene ngā ue, te moe kautaha, developer, he? Ki he po I project koe ni, te na e toko lahi au pito ai ka kai ia, na I kai ke nau toi huna to o whakatauha po I tupe, ka nau hūhanga tonu pe nau tolu o whakatau e nau ki fo I whare, o pehe kua founga eni e lava ke mawai se o nau api Australian. Koe nima mano na e tonu ke lava ke mawai ho o 5 kilo nima mano. I know it sounds stupid he anga he tainimi e te tauto se ki ai. Ka koe taimi koe o desperate moment o e tonga aia
moanga hono whaka matalai. Aia koe na illegal, it's an illegal activity na whai. He koe false advertising. He? O si o tonu pe makeresi, ki he to o mo uye kakain. Ne o siai o mo mātua. I sene na e iku o ia whakatau e na fo i tupe e tolu noa. Aia koe a koe fo i tupe tolu noa riunga aki whaate a sereria. Lava pe kakai o mauai a tunga paanga ko ia, he? Pea koe pare, na e kaniseri mo e pare. Kaniseri mo polo kalama pare. I he tuu kona toko taha koe niko e ke te hui e pare. He na e kau i he si polo kalama pare. Ko au na aku kau i he polo kalama pare. Kana e o si mahino pe ko polo kalama pare o i kaike o mai e paangaia ki dikatoria pe ave ki silani ko fo i saiti pe taha o ngawe ti bele pa i New South Wales, he? Pa te mo ko toa pe, pa te riha ko ia, ho toku tuaki whakatawa ho whare. Pa ko ilo taha ko toa pe tunga market daily o api i Sydney, he? Tai aonga ia, mo whanonga mea pe he, tai aonga i kai ke whakafoki mai paanga ia ai kakai na e o atu ki he whare. Ko whe ui e taha na e te hui pe kuanga te e whe a tai aonga e paanga, o alo paanga ki whe ia. Aia ko ia ko tu koe heke kia hatari a koe kia i koe tangata eiki pe tala noa solofoni tene lava, mo le whiri solofoni tene lava o tari e upehu i ko ia he kokina ua. Kokina ua mo na anga o se finena na tānaki upaanga koe ni. He pikai ke na e kai ke kau e paanga whare i he paanga o i tongi tupe. Koe ue sia koe mo e mea koe ni koe o toki hoko koe ni koe o ilo ai koe ni a Australia ni, a Victoria. I he aho toko nā ki na mawo atu ai ki he api o tangata tonga pe, koe mawo atu koe ni ke o vahe. He, kai ke te aha toi po i ukinga, koe mawo atu koe ni ko ose polo kalama po palaite, koe mawo atu amato koe ni koe atu pe o vahe. O kai ke toi, ai koe api koe ni na tu i Mickleham. Koe mau ala tu koe ni, ko osi he mā pana pia ta ai fine mātu a koe ko tā ne alea, unau pasi puna he tau o longa, te a whai mo fola ngatu, ai mo mea kai na e tere puaka tunu mo he. O kato ngai te tia ko osi taki tata utu pe mo ne lau loto koe osi pe ai ahoni, ko foki ko lau, mo ko lau he, koe kalas koe lau mano he. Pa iai kalasia osi ilo e nau tole te nau me yofi pe ke kilu, te nau foki mo ia, e koe wike nima. Koe nau osi calculate nau toi nau koe wike nima ta e bahe, o nau pehe nau whakakau e bahe mai. Na i kai ke hoko e mea koe a koe ukinga ia koe nei toki tau. Pena e whai e katoanga, kau tautu, i he ngatu ai kau mea na e pelu li lalo, pau tautu he ngatu, te mo e tau hi paanga e mau kulupu o sio pe. Koe mea na e ongo makeresi. He nā kutangi au ia makeresi, na rau hau tangi ko ke ingo me i puaka, pe ko a kuloto kovi a mea. Koe mea ne tangi ai ko Ko sioki ai matapa mua au e api, a taimi koe, ui mai koe ki fika, hena maua tu tak tato ene ki fika, pake puke ho ki lai fika koe ia, he ui whakahoko hoko peho o huki loto. Ngata ka pau ko ho hau a wia ke whakatau tupe, you didn't have to wait, you went straight in. Ha koe kunofo ko sioki, ui koe po i fika, toko taha koe ni, whakaulu, whakapatu, pasi. Tō ene kato, hu ki loto, hu koe ki loto mui. Tau to siok, hu mai koe tō taha koe ya. Mei hu pēia he hipo pe he matapā mua, o ku kai ki pehe koe api ku stepu pe mea. Koe tō ko po ihu piki tu a. Oh, tau pehe lewa, oh my gosh, what's going on in there? He, koe expression. O e toko taha hono pōtunga,
Ai body language e huki loto, mo huki tua, it's two different things. Huki loto na hanga ne te huka whare piskopu ka toanga. He, huki e fia. Hu mai ki tua, hangea ne hu mana me ha funeral power, because, sorry to use that as an example, a koe anga koe ni koe e kusio. Koe hake whika taha, ko take atu whina motua, e ne vai. Mea ta tau pe, huat lewa whina motua, whina e te taha, koe huat kone hana mei uta, te tu Mildura. Aia koe ngatau te hina koe ni, nana kauna e whakatau tupe la lahi. Tupe hongo furu tupu lahi. Pea koe na hua tupe ko huki loto, hua tupe koe hau, o kumei toho pe whina e ki he alaka whenga ke stea, ke to'o mai hono palani, hono scarf. Po alato take mai po e kangiai te usai pe panda mai. Lela, te alu, te whenga pe lava utu e mau mea lele ke mau foki ki uta. A te utoki taat ke tatala noa, pautala. Lele ho hoko pe he te o au ki e kuhu ato akuia ki loto mo e ki taahine, koe mahu atu, koe uhinga e iai e kukipo i tupe. Ne uraki kau i he kau investment, ko investment ko ni na mau whakapaanga ai container me akai e ua, ko container ufi koe lo se. Pute whanoa me tonga, aia ko ia koe mau kipo i kulupuna mau toko hongo fulu, me state e tolu, Queensilani, New South Wales, pea moal toko taha pe me Victoria. Na mau whakapaanga, ai po i pute whanoa e ua koe ni na mau uraki to tongi pe e ki mau tolu ia up front, e mau mea, e mau ufi, me he tangata ngowe, pea mau to tongi pe e mau tolu a hono tere, mo hono whakamaa pao, o whaawaki e mau container pute whanoa lose, me tonga o ave ki Amerika. Ave ki Amerika nai ave eni ki a tilila, pea mo e patoa global ki Amerika, aia ko ia nai ave ko ni koe nai kawane koe project pe taha ai global ko pehe koe mau tokoni ki he tangata ngowe mei tonga. He, ke mau whakatau e nau me akai, ave toki whakatau atu i Amerika, pea toki omi e mau senti ke hoko atu ake e mau ngau e tau taha ke mau tolu. Aia ko ia na ikai ke hoko ia. Na e more mea malo pe pa malo ma ke resi na masito tongi e ma tolu ko ka ma mo ua ki hatanga ngowe. Oku ki longo pe a me ani ia te ia pe ka malu me toi foki mai pe na longo pe heni pe ane po pe e toi foki mai pe ai mahalo pe fo i lau se koni pe toi foki mai. Mo hang on pe toi koe longo pe me he nau le tio. Ko le tio e na melipoane. Koe... Hello? Io, kere la kata ki mahane ki i mate lai ne? Io. Pe hoko te tapotara no, a whamule mole. Kuna ta kope ki po tupe kona na o mai, o kawai, a ki po investa tupe. Pako ila uia makeles mako o sangi whamatala ko ni tokalahe kautonga te nau te he. Paka ulia tau kamo pina moto a koe na he kovi au pita ata mai. He na e whakalea pehe ni mai makeles. Ke lela, ho po i tupe koe na, never ending. He kai ke toi mate, ko o bahe pe ai o au ka o mate, pea hei, ko kipo i mea pehe kai ke lava ho koke, lela kai ke lava transfer ki hataha, pea o pehe a ngā waipoka po e fia. Pea o tiko i hata, pea talange, io malo au pito, pea toi tala mai ka te au. Ko i tupeni, e vahe a tupe ia me American, i he US currency. Ia we e kutoi puno puna, ko pehe whakapo malo sisu. Kau mea, na e vahe pe hono ua ki, vahe hono ua, hoa peke vahe no tōluku o e sia ki fo i tupe ia. Whanonga mai pe koe,
a solofoni family a koe ki rikatoriani ko tai a kiri mate ki foi tupe koe nei tala mai ka te au he kai ki toi never ending te au hiki rewa ke diary that's it you die today ko mate rewa ki foi tupe ka koe uhinga ia ne we could follow ai I he tupe te au si te au peheange koe uhinga koe na ia wai ko pakatai ki foi tupe ai foi tupe e ku a hoku hoa. Kono uhinga, koe tae wahe mai koe e mau foi tupe, o e te apoko ai he, a paanga, pia uraki tala mai pia o koe ke toi wahe, kono uhinga, ku puke e solofonia, ai sirini, ke alu ki hoku foi pa, ki paanga kone ki foi pare e ua koe na tala mai ku pau ke ai. Tau talanga, oh my goodness, pape mai koe na ka aku toe pe ai ki tola ku alu atu po tanga, oh, ka pau koe na whakahele ke whakahu mai, te ai mo ki foi tupe taha, o ai koe ki foi tupe fua ka venga hoku hoa, please. Pena nau ai ia. Ai a koe na ika toki ilo pe he o mai, na ke ki hoko, there's no such a thing, na ke ka foi tupe. Te a koe foi tupe e ku tahine, na iku, talangi e tahine a koe pe kuanga te ia. Koe e ko toki ilo lele uhinga a matatangi e kakai mo matamamahi, hu mai ki tua makeris. Ta koe ia, koe hua tu ki loto, you expect to get your money that was owed to you for the previous 5 weeks. He pake toki ikai. Talangi, koe koe mena talangi, koe aho pe koe na erea mai ai CEO, o tala mai koe ko stai aonga, ai foi lele koe ia ai tupe, structure koe tupe uraki, o mate pe ia me ai. Aia ko ia, mate ko ia, mate te hopo I tupe au ia. Koe kalasi koe ni koe na eo mai tangi ko topi mahi no I he tā mai ai toko taha. Koe nei po I tupe taha pitu. Aia koe a po I tupe taha pitu, multiply aki ai paate, multiply aki whatever it's only in 5 weeks, kai te totongi tia ki he toko taha koe ni. Na expect toko taha koe ni e le fubahe, ke foi wike e nima, ke foi tupe taha pitu. Ikai, tai aonga, kai ke anga hapa anga, pe toi osi ko ia, talangi, toi talangi, te heta nerve, ke talangi a kinau tolu. Te ke lava lelei pe a hono toi whakatau hao foi tupe, ke hoko atu ke new system. Pe pehe mai fine motu ako ne tari na e whaiange. O kumous te sere, ke hau ke ave e ku paanga, ku ke te tala mai e koe ke o atu, ke te ate paanga me te ia. Aia koe ia koe ka kai koe ni koe na e o koe ni dikatoria koe ni koe o I kai ke maua nau vahe I he tupe, aho o ua maa si. Na pehe he kai ke toi aha taha e ata mai. Tuai ke toi, be fooled again. But no, tai toi ai pe ai ki handful ia na nawo o toi whakatau tupe. Aia ko ia ke e ku ilo to date, whakatau ia I maasi, aho wataha me aho wa o te kai ke vahe up to date. Ko nau hanga lewa nau tolu ia o whakaao ngai e tau lao koe ni COVID. Aia ko COVID e pe me panke ia. Kau me panke he COVID. Ka koe fall out koe o ko ngoi ko o kai koe ke sio mai koe I pick a picture me tua me a tilila me Amerika ke kau whakafofonga o ko nau peking a tilila me tonga te amoe o mātua koe ni me sene ta pick a picture mo venga ke mo sio mai ki ai he ka pau e mau mai a data me Salvation Army, Red Cross, Women's Abuse, te mo sio lewa ke pick a picture o fall out koe o tongi tupe I Vikatoria. O wa o tonu pe ke u alu moe o sio ki he ave o whamiri ko nau aria he nau rental ko hono uhi ngā koe we sia koe ni I he tongi tupe. Koe rongo mātu uhinga koe u advertising ko toa koe ni makelesi ka pau e alo e kakai ka pau peke nau tae tui o sio ki he polo kalama ai global. Te nau sio koe ki polo kalama o ku asi pia laivi mai koe
ai o mātu a koe ni, a le sieri mo soloponi, o tu waki mai ki he kakai tonga i Australia. Ka kui kai te ke mau ha o whaahape. Laka ke pange te ko laka ke he quick loan. Ko hau pe ko ia, wike pe wha, ko ke foki o to tongi osi ai no ko ia. Ma ke resi, believe it or not, nei si iaie kakai na wiku o whai ne a ko ia. Ka nai kai ke na wo ke pange, na wo ki he quick fast money loan koe of high interest. Aia ko ia, koe o mea ko dina na o no e na paanga valuate, na whakatawa ke na fo i tupe e ua. Te ngawe a ki te example e kakai ko ilo pau, Aia ko ia, nai osiko na totongi e na fo i tupe e ua, na fiu tari, o hovare i he omia koe ni i maasia o i kai ke vahe fo i tupe ko ia e ua. Not only are they left with unable to connect, to make ends meet i he nao mo ui whakaaho a nao tōru i he vahe a ngā ue toko taha ai Māori. Ka ko nao left with debt now i hono tā whakafoki a whuno koe ni valuate high interest koe ki he kau taha no. Ko ia, it's not just o koe koi osipeki ai. Koe kakai, koi kuna o mātua, ko ki ho haa lahi makarese o kai mao te ke toki aha tā te ke omi ke ki toi whakalahi ange ki ai ke ne ilo koena ki he right ai kau New Zealand citizens, Toko lahi poke tau kau tonga nofo nu usila, nau hiki mai te hiki take mai te Australia ni. Te au piai te ai area o kai ke nau lava nau tō mau entitlement of mau he. That's why of nau struggle. Ka koe uhinga koe no all up ke putala noa ki he tongi tupe. O ku tuu he taini ni, o ku pehe he kakai toko lahi ia, o ku sai pe tupe ia he ku lere pepa o ku mo ui. O ku illegal e ne lere i Australia ni, he ku ikai, ke resi sita, pe o ku iai ai ngutu i pakamatala o pehe o ku resi sita ko investment. Mo ka taki ka tonga mo to foki ki ha. Mo wo ke pange o whakaeke he tato tongi pe, it's free information. O kui kai ke lava ka taha ko ni ke na o lesi sita ko haka taha investment, he kui kai ke lava ha aku ia pe kokoe, o earn over 200,000 a year. Ko nga ke kau ke ka te nau lava pupo matala tu mea koe, ai koe uloi koe ni makeres, o ku whaka tō tā maki hono lohi a ki pehe i ho tau kakai, he kohono ui ngā koe pupaanga koe ni, he ikai ke lava hono tō tongi ki he kakai whakafo. Pe e iku pe, ko palo parema Amerika o asi mai ki tua ko parema mo Nuusila. Te au toi iai te mo whanki kau tonga ia makeresi, o kulere mo nau whanki i toi kulupu ke koe ujama, koe flower. Te nā kutalange pe ke kakai he eke mai pe kukau mo nau tolu hono launga i te au talange ka takpa more. Te tau tupe ki tongi tupe he koia pe ne uesia pa koia nau ilo lerei mo ilo pau ki ai. Koe tu he taini ni whakalao. Only now I'm able to say this. Kana kamata ngā ue ki ai me he mahina kua osi. Aia koia under the instruction na pie mau ke whakaha ke ilo he tahine prinsesi i ke ntela. Ko hono ui ngā whakaapapa i ko ia ai prapoponga o i tonga i Australia ni. Pea na e hos hoko ai whakahoko ko ia. O ku lolotonga o si lele ngā ue me he mahina ko o si o ku ke lotonga lele ni, it's almost complete. Aia koa o ku te ngā ue aki a Federal Police Australia, pea moe FBI Amerika, pea mo Nuusila. Aia koia kuna o ngā ue ki ai. Kono uhinga pe, ka taki kono uhinga pe o ko hanga i pea mention pe ai hingoa, ko whaka just to whakalao pia koe tala mai, I can use their name, but is to mention a hatoe uhingoa i kahi kai to whakalao hingoa, ka koe kumea pente whakahata koe makaresi. Toko lahi ho tau pito ho tau kakai tonga i Vikatoria, state i Vikatoria,
o kuwe sia I he tongi tupe. Te aku I kai koe ka kai pena na mui mui ki he patoa global, o ki ai mo e ka kai ia, me usia si kehe tau I kai ke nau tui nau tupe te nau popo I ngā ue a tirila mo e ne patoa global, ka koe nau omi pe nau tau kono uhi ngā koe for enticing te I he quick money making, he? Te mau inga I pe ma lesi pahapatina e osi omi pe pa mo e email address, he? O e tama ai koe tangata e koe ni me he Victoria Police. Ko tō taha koe ni na koe na e osi authorized ki ai kene collect ai data, mo collect ai whakatangi koe monoto mamahi koe ai kakai na nau mole I he tongi tupe. Te a koe ia le vai te ne toki forward e ia ki he taha tō tonu o kunga aue I he case ko e ni. He, pena e stala mai pe ke whakahaka ki nau tō. Whai pe ka pate nau whakamatala pe I he rea whakatonga, he? Koe kehe pe ke nau whai nau whakamatala he kunau o kuiai pe a kau whakaton lea a tule anga te nau hanga nau tō o whakaton o furihi e nau whakamatala angi. Kana utuku atu pe e au Elo ahina, last time e tala noa mo ta mai ne titu taki mai o pra eke aton tala mai, but only a few. Tau talangi, oh, that's okay. Ai o kou ilo I, ho tau kakai, nau I rifia, he koe fo I mahafu, a whait mahafu, o ku mau he taki e kurupu koe ni pe koe CEO, o mea koe ni atirila, si o la a, o kune tau kei pe mo siri solofoni. Ko e nau hanga o kapeta aki hataha o kutoe lea, pe kutoe complain, he pe kune toi raise a issue. Ko e nau mea lewa o kwhai, ko e nau kapeta aki, not only kape, for example, ka pate te ke hanga koe e makelesi whakaita nau tō. Te nau kape koe makelesi make-up posting kape aki ta aki koe oni airwave e te tu he ai ko live mai aki kawai ho tamai kawai ho fa kawai ho okui te ko si ilo lai au o whakakina ia ke tanga tatonga. That's why most of them just whalongo and then the other thing o ko ilo mahaku na ma ke whanongo mai a kakai pe toi ilo he kakai na nau kau ki he polo kalaman. Ka koe tō koe taini mi o ku fu'u whaka I ri fia au pito he kuosi lere atua I he laui miliona. Ka he kai ke uhanga e au ia o blame toko taha pea tirila. O ku kau ko asereria ni o ku hold accountability e au ia ai o mātu a koe ni a tala noa mo le sieri solofoni. Ha iki ai mohona o te pine ko maata. He kohono uinga, ka pau koena o kuna tala mai pena hanga publicly o whakalea koe lawyer. Legal aid lawyer ki he New South Wales government. Ta ahine ka pau ha lawyer koe o kutonu ke hanga. Legally, ko obligation o ke hanga e koe o whakaata mo whakamaala ala e totonu. Ka kuikai ke toi ta utu koe ia. Ke tātaki ko ia I he criminal activities ko ni opu hoko. Ako mahalo ko ki ngata anga pia ka matala tu ko te lava whakahoko te ka ake pa moitongi tupe. Kerela, ulo aki pe io. Hanga pika tala no he aho. Ko toki ilo pe ako ai tongi tupe. He ekusio he ki viti o ai toko tawhai o ngongo no usila nai tuku hake I he ngalo ope. Uwa ki ia ua, koe ta pota anoa koe na e whai he ahau pe. Koe pe ngahi viti o na o sio ai ngahi live pe na e tuku hake I he Facebook a kaki mahino ia ke te au. Kako inga ko o tala noa koe ni koe toko lahi hene kau whanongo nau toki hu mai o tala mai whamalo mai I ho o whakahanga o whakamatala mai o mahino ke toko lahi ke te kinau tolu. Pe te pe mo whahinga heni kau pe whamiri mo ngai maheni pe kakai pe o ke ilo ilelei kinau tolu ke leila te seo pe he ngai comments aku nau o vale
na ke kawai, na ke iai, pe kai ngata i me kakai ke he pe fo. Koe maasi, koe ta uwano ke talanoa ke kirela, koe ta uni, koe maasi o ta uni, pe koe maasi tau ko osi. Ikai, koe maasi o ta uni. Sorry, aia koe ia, na e toki kamata pe ai tongi tu pe I Australiani I maasi o ta uni. Koe ia. Aia koe me maasi pe ki koe ikai. Hono kamata koe ni merikane ni? O ikai. Ko maasi o ta uni na nau si hawai koe ni koe toki hauia koe. Ko tale kamata mai koe e tongi tupe ia koe I me sanwari kamata koe sanwari I he ni I Australiani ko toki hawe ni ai tongi ai po I taki ko toki hawe ni ai tau pe ko pe kulupu ni koe na fai kai mau whakahupa anga ko kina tolu koe ai ko ta no so phone le siri pa mo na ta mai ki kana si kau kai mo matua ai kai ki wanga whakahiwa kina he kuna osma vahe pa koe mo liko he ne e kia he kai ke toki hau, koe mau toki fua te tau laki ni, he moki nau tolu, I he omi koe ni, aia koe ahaua taha, moe ahaua ua koe ia o maasi, o ta uni. Koe tawia koe whakatungu koe tongi tupe, o lere, aia koe ia koe toki omi ia, koe ia hau, anau tolu koe ia o toki mahino ai koe ki he kakai. Ta koe ni ia, opu ikai, ke whai a whakahu mai hapa anga ia, he kono uinga ku collapse me ania. Ko hono mo oni kono lea toto lupi a ona makeresi. O he kai ki toi lava, kina tolu a totongi whakafoki pa anga e kakai. Ka te toi hanga pe mua ki whaka aia tu peheni, ai uhinga e nau pehe, ku ke osi maho mo pa anga. O te mo lea. Koe idea, ai CEO a tirila, o pehe e tirila. Na ke hu mai aki ho o whaate. He pe ho toluate Amerika. Koe vahe uruaki, koe toluate. Vahe hono wa, koe toluate, tana toi ririwe ki muini koe waati. Aia koe ya ke hono ata mai, ku osima wat ho paanga na ke hu mai mo ia. Kau kai ke mahinoi e tila, that's not correct. Koe lawa Australia, ka kuke hao, example, ka kuke hao mha foi puha te mata, ke hanga tua ki whakatau. I he lao, ka paute ke pehe mai, koe foi te mata, e paanga pe taha ke foi te mata. Tau whakatau e foi te mata ko ia ke paanga taha. Sio pe awia, o ku whaafo opa mo ade e te mata, ko hiki awia pe tola nima ke foi te mata. Although e kei o hoki no whakatau, legally, ko au te wiku pēau te alonga pōpula, wai te tongi e awia e ku advertising midstream, o senge koe ane, o hanga e atu waka te foi te mata I he price, original price. He, ai koe greed levai. Ai koe whenga ne whenga ki koe uhinga e ku mawahe. Ai koe, I had to clarify that. Ne o whakafoki hoku lakanga, Palestini, pēu mawahe au pito completely mawahe ni mea koe patoa. Aia koe ia koe mawahe, koe wike koe ia koe I maasi, wike uaki mo wike ua, na nau I heni ai koe ni koe o whai ai koe ni ngawe koe ni. Koe pō koe ni a neu hengi, na ako debate e mo tirila. Aia koe ko ui e ako 40 hours of misery. E ma whetala noa aki koe ni koe e whehui I kai ke tāri. He na te au pehepe tirila. O ku te ki ai ke tāri mai. O ku whehui a tāte a koe, o ku ke hanga e koe o omi, ai opposite. O I kai te ke tāri mai e koe ia e whehui. Koe ni ko os e mau lere mai koe ni tirila. O ku I kai ke whea mea whakamatala mai he e polo kalama koe ni. Te au whehui atu, koe hano uhinga, o ku I kai ke whakafoki ai a paanga e kakai. Koe tali e tirila, koe mea koe businessi, o paupeke pehe, o paupeke iai ai mole, o paupeke iai ai mau. Te au talangi tirila, koe uhinga ia ai te peke ke alokamata o small business, koe first thing na data koe insurance.
alo insure ho business ke ne cover ho deficit ta kui kai ko ai ke hanga e ko ia ta mate e kakai ko mati pe ti vale la mo ti la ko ni na ya ke pe ke a ta a herina ospe ko to na ki sa pa te pe ko to hoka te mati pe ti a mawena to lele ia ke ne a ti e mauloki chat room te ko ni ai chapter vicatoria tena sa ia pe ke tuku ai ke mafetlau atu mo tirila ai e sio kotoa e maukau komiti me mipa o kai ko omi ai tu ni pe ku te ilo i pe o wende ke te hui pa te kei alu ai pe te ko fehui pa to para auliri ki atu o kai pe ke lava tirila o tani hena ia o pe ke taimi ma ke leste ule ma aki pe na tala mai he pe pineni ke te au ke tu o alo tokoni ki ale fieri pe mo ta no solofoni ki hono tu waki promote ai tong tu pe he ko hono winga he ko mea ko ni elele you never end he te pie te au pe so far what I think o talanga tirila never and never will I ever do that ko kakai ko eni o ikai ko kakai eni o totonu ke nau taki te koe kakai eni ke nau ko mea koku te iko e kaunga kopi ki hoto community ko taimia ke te hangai o whakahaga ki community o kuhala. Tēnei hūpe o pēngi ki rea ko hūpe ki tu am he loki i koe ni ko e ku auti ai peia o hū ke main global chat line ko na mamani o exit ai pu uloki ho futupu neu i ai. Aia ko ia te kita la no si no na te hen makeleske ki ilo he kakai ko kulupu foko ni na kamata ke whakalaka e na wawe mo mea na whai ki tonga he na nau whai mo whanki project langa whare he mo umea ko ni te au sio lewa ki ai o tau mai he e kumam o kusai umea ko na ke tokoni ta ko sio ko ki ai ko mau mea pena whai ko mau contribute he o ki kai ko whakupanga lahi ko hape mea na ke mau uloki ko ni na mauta na ki na ia loki langa whare he kau ke u chapter ko chapter taimi ne ke ihe global na ia o chapter o tongo fulu aia ko ia ki mau hi foi ka foki na ratanda ki e tirila ai po itupe e waono tupe waono ko chapter ke he ni ko e ka wai chapter ai a Victoria na mau ba Mildura chapter Queensilani chapter ko na sene ave tupe ya ko ya panga tupe ko ya ko uloki ngawe ko neu iai na mau peni o mau ai tupe o tumotu hapai ai ko hoi magaresi foi tupe ki taki motu ko to hapai he so ke ata mai mau lukuluku hai pena lava peni hake ma o to wase Amerika ke ai ke foi tupe o tumotu ko ni na ia mo foi tupe o e pare koloa he pare koloa society foi tupe e ua o pehe e hanga he foi tupe ua ko ia o whakakoloa ai pute panoa koloa whakapaanga he Amerika, Nusila, Australia ki tonga ke lere ake a tonga na e lahe u project e hanga e te sio atuka pana e lele totonu e sai ke whakalanga a tonga te aiku hake pe tako e ko fupaanga ko toe ko ia ko toki ilon he wike ku o si me Amerika pe na hanga e tiri laia sa ke ai hingoa o tupe a Victoria to ko Mildura ka ai tupe hingoa ne whanau te amo tupe pe a tirila ka watu ke me o tupe ko e tokoni ngau e ke u moto te me ai o tilo e te a o tai aonga ai u me ko ni ka ko e sia lahi o me ani ki ho tau kakai he kohono uhinga o ko whakawha ia he takai omi he tori te kunau si omi o wheinga o kunau ai ko kunau i uta hatau feitu regional he na ia e kulupu ai ne umau na nau si peni he ai pa ai hatoko taha na si peni ai ki po itoko fiha te lava mai ki po itupe taha ko nau tenga ke nau sio te nau vahe paka wiki o si pe wiki fa vahe ko fo i addition ke nau ki seni te mau he nau tori te e ave leva ki tonga o tokoni ki o nau taita whamiri to e whakaha mai lewa he poko taha ki a te au awe
o ku mau moko sia he mau tori kai mau lava mau se mau wala ma pana mo mea he na mau kau he toi tānaki ki he ai e flower te ko pe he ange ko ha pu mea o ku hoko kai ai na ke fu ilo pau ki he flower ka tala mai o ku tatau pe ai flower te amo e tongi tu pe Ka ko mea ko talanga ki nau tolo o te moto e hanga o ai e me ani neongo ai ko talamai ko ia e pine moto atonga vai o ko si bahe pensoni o ko te aluia o whamatala holo i uta o ko te lele pe ai tongi tu pe ia i he chapter ai ko mate e mau chapter mau tolu ia to e whakotu upe a chapter e taha heni i vika tolia pe aku nau whakalere ai tongi tu pe i heni Aia koe tū koe he taini ni, nai o sikau mo ki nau tolu hono whainga ke whakatokan ke nau care off i he illegal activity koe ni. He ku ikai, ko eskamata ke i loa i he Western Zone, ai lahi ai line up ho tau kakai, i he Salvation Army, te amoe Red Cross koe kumtokoni koe ni koe ki he, ki ho nau takitaha ki i whamiri. Ke lela oku to lai apite kakai nau whakalea mai pe i e o pe koe whakalea mai ni whikau ake pe mo mea koe ta pōtara noa koe ni ki ai he. Ka ko mahino mai he ni foki ai o whakaofa ho tau kakai. He koe uhinga ko te sio atu koe ni ko Nuusila, ko Australiani, ko Amerika. Pa mo whewhua ngai whanua ko ka pia oku iai pe mo mahino ai te sio atu ki he CEO ko e whainga. Ka he taimi da tau pe o si ilo oku iai e panke pe kumi moha ngā aue ke na wō ngā aue. Pe na wō o whai he ai whaunga to tonu koe na ai o no se niti kai toki tā pe e tā koe panke. Na e whakaho lawe ane nai e kerela na ke pehe o tokolahi i o mo oni o si tokolahi a pita au tau kakai tonga o nau hiki mai mi Nuusila ki Australiani pe ko hono pango he guiai e tokolahi o koe ki nau sihanga o lawe i ko e whainga maari e koe nuk na nau mau koe Nuusila i kike tatau ia he koe ki nau lawa na tolu o mau e whainga maari e pehe i Australian ka aurewa ke nau liliu ki mau e nau sitseni heni. E na ke lawa kia ne nai tokolahi koe ne ai. Pea mo one apito ia ko whakakangwa tā maki he whaton lea. Pea mo e tokolahi ai ngai whamiri i te lea ki ai o whai ngā ue o koe nau toki hiki mai me Nuusila. Ka ko pehe koe nau tokolahi koe ne kakai koe nuk nau e sia e kerela. O ku mahino mai lewa asi whakaofa koe na ai. Ai nau o toi whainga ke ngai whitu keke. He ku mahino mai whoko ngai whamiri. Ai si kakai koe ni o punau hiki mai, peko ki nau tolu koe ni o punau. Kau atu ki he mea koe ni. Ai o ke pehe ke rela o ke iai pe a hawhalukunga kakai ia i Meripaneni, peko vika toriani o punau ke i kau, neongo ai hoko koe ni, neongo koe ni kua tuku hake ki olunga o folahi mai i he funga o pe ke ilo i he tokolahi. Io makeresi oku kei lele pe me ali he koe weekendi pe ko tok whanau he mea ko o i he pe tutaki mai pe o whaka eke pe koe mo oni nai he pe koe mo oni nai eni pe oku ikai. Makeresi koe most of time ko au oku ikai ke unga au e au ia ki he pule a ngā. Pe te walo whai hanga au ke hae. Ko e kumea peko o whai, ko e kuhanga o refer ai kakai, ki he o department ai pule anga, o wā ai pule anga. Aia ko ia, ko e toko lahi ai kakai o kunau offer mai in our services ko e kia te au, ko e kakai pe o kunau ngau e i he o department ko ni pe ko e o whetu o whie mao kai tokoni, pa refer ai kakai whie mao tokoni kia ki nau tolu, mo e ku whakamata la pe, sai pe ka pau i te nau fu, ko alatu pe mana to i he first initial contact he, ke kono uinga, ke whakamahino o kai ke mau family toto,
taka kia te au koe tonga, he? And this is what o kunau fia mau. But then after that, o ko tuku ai ki nau tolu kau, he? Kau mawahe au me out of it. Ko ki motore na, he ko whenga mau pe makaresi ke o hanga talangi ki he tonga. Mana tui o ku mahu inga mau pe a Privacy Act. Ka pau o kui kai ke mahu inga ia I tonga pe mahu inga no sila pe ko Amerika ka koe whonuani. Te keiku pe ko alo ngau e po pula pe te keiku pare hopo ha break e po I la kupu I lao ko ia. Pe ko taanka ki nau tolu. I he nature o e ku wha alu holo o ku sayang e mau pe ke keep your privacy kia te koe. Aia koe ia tau pe ke ofisi ka ta whamore more pe ka ke hu pe koe toko taha o whai ho o whakamatala kono uhinga. O seang ho o fie mau o keke toi fie maa ke wesia hoku hingoa. He? He nai o si koe mea ko tau pe ko whai ko whenga mau pe ke take up use myself and my family. Ko hoku ki te hina ngā ue tau lahi ke baa ke kehe o pure anga a sereria ni, he? A o ki sene ke mpela, he? Vikatoria. O give up hoku ki te hina o kuia I he toi whenga ke toko ni I o tonga, I he pounga koia o tonga, he? Koe osi pese ene toko ni. Ko nau haha ke nau tolu ia o tuku mea nai to tonu na nau o mawhai kore kai te halaki a ke nau tolu ia hana to si tuku a ki I he hange e pe koe tene tawa mani mau peka te au be very careful he iei pe aho ia ko ke aia te koe mea kutuku mea ka tala ia na o mea ade miliona atu ka koe you know that pako tanga mau peka nau tolu. That's why ko ave te refer kakai he ko tau monu ia fuponua ko ni makeres kane fuponua ko tanga ki nau to Vikatoria ka kuke hau ki Vikatoriani o ku ha mea ke hia pele te tu ke alu ko ia ko le tokoni pa ka pau ke mau ho panga o ye te tu na refer ko but then we can take up the costing but be honest he alu ha tono pa matala ko tu ko ki tau kakai io no sila ka pau ko te citizen of no si of ka no sila no po ka tonga no po citizen of no sila ko mo ha mo to tani ni ko ki Australia ni ko pau ke mo apply ke mo become residency ko pau ke mo he ho kwat me ai ko mo o so mo tai ni ko ya ke ma o mo ke ma apply ke become citizen ko mea koe o ku oktonu koe ke nau whenga koe ki ai, o te nau whenga ke mau tala noa. O pi ai ai u waa kehe a pure a ngā te nau ohanga tonu o whaike e nau te hui. Koe ha e mau entitlement, koe ha e mau rights, he? Kai lava lewa ke nau ngau e to tonu. O kuou I lo I pau, o ku kau, ai foi kupu I lao o kawai ke ua te nau lotonga e nau no fōku pau ke nau stay clear of certain things o te nau break I he lao e ponuani. He te nau iku pe me he pōra he, o iku whakafoki ki nau tauria ki nuu sila ka nau ka break ai mea pia. O ku kawai and money laundering. He o ku lao ai mea koe scam o tāna ki paanga koe money laundering. Pak te whakatu tā maki he tainimi, he o ku iai mo whanki kulupu kengi, tukui pe koe kengi, he o ku lau te link, toko lahi link, ai whanau tonga toko lahi. Aia ko ia, o ku whakatu tā maki e tau whenga ai mātua, te toi o ia link ke umea peheni, lolo tonga o tongi nau whenga ki nau ilo. O kua upe o mea koe ni, he kua sia upe, o sia u kulupu heni, o kua si o whakatau tupe lalahi. Aia koe ako tau laun ke tupe wanoa. He tupe wanoa, tupe lalahi au pito, tupe wanoa, tupe wanoa e ua. Aia koe whanoa ka break it down ki po I tupe wanoa e ua. Ka pate ke multiply, te ke riunga ai whaafe au seleria cash, a ke whanoa, te ko toi o vai, ku ke mahi no ere vai koe ka tahe tau tau tonga, te tau efi hole fu cash ko ia tau tolu. Malo ka pau ko wa ia mau ka koi ni tola ni mahi pesi, ka ko kuanga pe ku whaka e whatata atu ke meani, he ne wasi si o tonu, I he tā toko taha, tane toa hake pe ene ki I, hakari whanti iwi koe sesh koe sesh pe koe man bag, kau tu mo koe man bag, handbag, ai ko kone le hake pe, ala he po toa hake ne whalukunga, he paanga taki paanga, he toa laka peni, ku lawa toko taha koni o lawa tu pe, ai ua mano straight out cash like that.
Ke whakatau kong o tupe. Aia koe ko toki I loi, te koe uhinga koe, o kui kai ko ako o pēe tō lai te nau pihe nau tō, he koe mea kua koko he tau tōnga, he? Ka iai ha taha si fie rea hake hane, ha mea nai fōwai, he experience of something that happened, o ku criticize he tōnga pe ia ai tōnga, o ku raki ri furi he toko tahe koe hanga ki konga CP, ke tutu, kai toki he pa mawa na wori ia moe, whatever they, he funny in our mea ki ai. But ka koau, mo ko ai tonu nei I kai ke ta utu pe mawahe me kulupu ko ni, pa mo fotunga ngawe na nau tai, pe au lere ta kai au ia pe te ulai wita e motu ke, si o mai no, I had to follow what the law said, ta koe lao ena, ne uraki, ka pau te alu ke, ka pau te tau alu ko tau local police station, he, o paka eke ki ai. Straight away, he kai ke pate tama polisia ka te koe o whakalao. It's illegal. It's a pyramid scheme. Pe ta tawa pe ho furi he hingoa le o tala ke kakai, o kule sisita. Ka kou tui lahi he koe pe sete walu noa o I kakai o ku nau tala mai nau toka te au, o ku mau tui ki mau tolo o ku le sisita tongi tupe a Australia, he koe o te tine o solofoni, o ku ne tānaki e paanga koe loea. Aia koe ako fo I mixed concept, ako fo I mea whakatu tā maki au pito ia. Ke te tuu, he o franta aki, he ke te hanga omi hataha ngā aue sign a contract he pule anga New South Wales, he ke te hau o front mai aki, and on top of that, kone osi mau ai vahe, me he tongi tupe I he worth of taha kilu ni mamano and over. He, aia ko ia, koe whakatu tā make ni koe, make resi ai mea koe o ko sio ki ai. Pako whio mawhiku anke kakai, please, paua whatala maia, tukoe fie poto, tukoe hā, mō ai ha mō hā. Oku I kai ke sa ia he lea koe tukoe fie poto, koe mea koe le mea koe ni, te youth, te awe toko taha koe ni, koe te fine, ko fusi wa te kine. Koe fōfua hau kei si ke whonuani, mo ki te hina. He koe hala hafo I rea whakapālangi te mamau, te koe ngata pehe halo. Pea koe mao pe koe ke whae mau ki mea pa koe nenu pe lea, tangi koku puke alo automatic peto ni ma, hoku ni ma puke hoku ngutu. He? Pau tā utu mau. Ta koe ne lea ia koe ne whae mai koe ka te au. Tapu pea tapu mehe ahoni. E te talatu hataha, hala hao puaki pe hala hao ki react, he haki I mea te ke whai, pa peata taha ka koe, tapu pe longo, he puke pie poto. Never. Ka e hio ko ai ke tātonga, mo criticize mo tolu au ke ku lea atu mo tua matala e ku experience. This is my experience. Pea o ku I kai ko hataha uia, o ko mau paanga, pe te utala atu hataini ki hataha, o ko lavae mo lavae. My experience, I migrated here. Ko mawahe mai na class ni mapei a Teresi I Tonga. Ko migrate mai ki heni, ko tupu hake whonuani peau I loai, ai vahe, mo whai tenga, everybody makes a mistake. Okay, te tonu hia, okay, I'm not perfect. Ka koe anga koe ai mo ui. Every time hanga he eiki, o whakatontonu I te mo ui pa te whenga ke tonu. He, o ki kai toko kataha o ko poto he mea koe lau lotu, because at the end of the day, taha ko tō pēku hau me tonga, they're all Christian. Kai kia tahia he everything, he taha ko tō pēku lau lotu. Ka koe mea koe koe ki he tupe. Koe tupe o ki kai ke whakakaristiane. Koe tupe o ki kai koe mea whakaotua. Koe tupe koe mea whakamala ia, he kune hanga e au e sia. O ki ai o ai kakai tonga, I hene kuke nau laba rea hake makeresi, but they need, koe mena te hui mai pule angaka te au, what does your community need? Te koe kutari nai pehen, they need counseling. Majority of the adults need counseling.
Te pehena tolu o ai pu si o mai, but that's my honest opinion. Tautonga o kia maue counseling, ke lava ke tauhanga mahi noi ai tonu mo hala, pa koe hapo I pe hataha tau mapuri me iai. Koe tongi tu pe o whatever money things going o kulere takai holo. Koe mea pe ipu ki ai, ho mo vete, mo ngahi huse pāniti. Pe koe alo huse pāniti, au ia nofo aho ia he paikawa, he koe kento lava ia ho mo ke, he koe ke lava totongi ho mo rent, ta ke lava whae shopping pa ho mo ko pate mo IC. He pulolotonga ka utu fie maari e kau tupe ia mo fupa anga kuna o tio mai o tāna ki. Koe ome o tāna ki o koe kai kwa ki tola e taha. Koe tāna ki koe whaate pe ki o lunga. Te apu lava le lei pe he tonga ia. I have never ever. Kai ki wila e mo ui. Ka ngate utoki alu kono sio I he mea koni ke tupe. O ku lava pe he tonga ia. O to o automatically hake pe mono kato. I whaate cash. Kapau e tāna ki ko toa fulawi miliona ia koe ni. O anga kapau ku nau pehe koe nau ofa. O whape o whai e nau umea ki nau tolu. E kei seifi pe nau paanga ki nau tolu. Ka koe tua he taini mi o ku kei lere te o kei tāri. Mau inga au pito ma ke resi. O ku kei ta tāri e kakai toko lahi ia. Ke vahe e nau tupe koe ni na e kamata I he po I system hono wā. Aia ko ia, toko lahi ki nau tolu, o ku nau tehu ia, te o ku vahe pakaku. He kohono uhinga, ku osi asi hake poki, hange kona ko o whakamatara, ku o lele he media. Anu sila, ku kamata ke laivita e motu mai, pia ku motu ku kamata ke motu e mau foi het koe, na e komiti na e kamata aki koe I Amerika. Ko mawahe taha, pia ko nau laivi taha mai ki nau tolu o whakamatala. He? Koe paanga konya Amerika ni, na e osia upeia ke he balu ke hongo fulu miliona. He? Ka kukei whakatala ia koe loi. Whakapau lewa te mohanga pe e he tonga o liunga. He? O ki kai koe pehe koe liunga o tunga paanga koe ni o toluate Amerika o pehe koe liunga ake foi ulu pe taha. No. Ka kai toko lahi na nau whakatau tupe nima, tupe hongo fulu, tupe wanoa. Koe ukinga ia koe o tala koe mea o te mohanga whakasii o value o paanga o kumbore. He koe tū koe ki Australia tonu pe hala ka koe estimation e nia ai te kumi o approximately ke 5 miliona in that short time. Ko uhinga ke lela whakafuafua ke 5 miliona ai paanga ai kakai tonga ko mole. Whamole ki I Australia ni pe. I tongi tupe. I tongi tupe. I Australia ni pe. Only Australia, Leo. Oi kei ke kau ke anu sila. My, wow. Ko estimation ko ku ke te lau ake ai koe a Amerika. O ke te lau ake a Amerika. Ko estimation ko ma whakalao. Te tano pa me whakalao he te nau tok whakaiki nau to he asi osi ai unde anki tua e ilo he taha kotoa ki ai he. Ka ko estimation ko whakalao kuna osanga nau to ko teli apu. It's between 10 and 15 million America, US dollar. New Zealand just under 2 or between 2 and 3 million. Australia, hono winga ko tainga taa, na nau calculate na toria me panga ko ni ko na train fare ko ke panke he ko fotunga ko o totongi o tupe na fai Australia ni na e deposit na tukumai ai account number he ke me sene ke ope I ho state ai ko Queensland mo Victoria mo leva o deposit ho mo baanga hung ko mo foi tupe ke akauni te hiki atu pe ho mo hingoa ai ko mo nga ki ko ho mo tupe I ki foi la I statement receipt ko ya o faitai o forwarded ka kinauto Aia ko ia ko tu ko I tu ko taini ni ko na pe ko foi pau aki pesika ko ia ko 5 miliona. Pakapau ko 5 miliona ia I for a short time ko ni. Oh my goodness. He ko cash they were all ko pe leva kai kapal e ta kai mo cash payment ko
hena e ope he ko na to la he ka kai na e opo to tongi cash pe now e now tongi tu pe fa tau cash pe sene ai ko na wo pe na to he warehouse pe ko te ko ni ai me na tala tu ko ke na wo ha ke ko ki ai o to tongi ai ko in cash e now tu pe pe mo na takai ko ni ko he u state ai ko na takai ko te ko skava na alu drive nei Sydney ki Griffith na drive to Griffith o whaen koe polo kalama mo to whakatawa to ai tupe. So ai ko ta ta non pita to ke tika ko na o sa accumulate na to ke case ko ke na hanga na to ko o te kumi aki ko ni ai ke whakangata he a palo pale ma ko o ko hoko. Ta ko to me a ko ta ha ko ke mahino ko ke kakai o ku ikai ko hinga a vabe a puna hake koeni anu sila o asi a media he ku ikai ko tong tu pe taha tana ki paanga o hoko inu sila ko tanga ki kulupu ia o maha o vai tang ki kulupu noa he aya ko ya o praha ko mapuna hake inu sila ko se fine hape kasi ko tion li o kune hanga ia o fe kumi ke totonu o vave ai koe ni koe a ene mapuna koe ke asi mahe mitia anu sila. Hono o hinga o fu mahu inga ki anau to he taini nia hono follow up. Koe a o koe a panga more ke lawi miliona i he mahino atu koe a document ko smaui anau to inu sila to prove ko si a o lawi miliona a more i he tongi tupe alone. Ai tangata tonga. Wow. Upa anga lahi whalifia. Paanga lahi. Ke lela, o kumahino ke te au ai mahu inga, pe moho o loto lahi, pe ko whamaloat ke te koe i o loto lahi, ke kau mai ke polo kalama e aho ni, pe ke vahe mai, ai tala noa kon ke tuku mai. Toko lahi kau whanongo o kunau whamoon mai, kau mai i he whamalo atu. Aki pia e uhinga, e hoko ai potala noa koni hoko mea koe ni oku ke lawe ki ai. Ko hato ko nia ke tiki nau tolu ko nau si i whakalongolongo mo nau irifia. Ke nau ilo ke tuku ke taimi. Pe kai ke ngata ai, koe uhinga, koe aho nia ke mau whamau, ipu more ke mamao ke mau whamau i koe. Na uhinga e ku whimao ke ta potala noa. He ku whimao ke whamatala mai ake pia e uhinga. Ne toko tahana ni whakamai ke te au mei ke npela. O toko lahe kau miripo ane. Na o vale ai koe ke ho kai whuka ango kulau anai. Ke o ilo ha mea pehe. Ko toki ilo pe ni he. O ha koe ilo pe ngahi polo kalama ke ka whanong koe ki he tongi tupe. Pe toe iai pe toe whakatup koso ai koe a eku whima o koe ke. Koe ne pehe mai pe toko taha koe ni toko lahe kau ai kakai he ni miripo ane ni Victoriani. Pe ka pau ko ilo i koe pau whitu taki atu ke te koe. Koe uhinga na whitu taki atu. Koe mea koe nuku ke wholahi mai. E o kai ke mahine o kai ko tuku hifo hataha. Ko hao pe koe o whamatala mai ngai whamatala. Pia kia te au ia mo konga ka whanongo. E toko nia ka te ki nau tolu koe ni o nau si i. Ke i whakakaunga tā maki ai. Ake e nau ilo pe nau tolu. Ta oku... Ta koe koto kula noa he kai toi mao mai ha. Ki konga ia e nau se niti koe na ko more. Mahino mai koe pa angalahi. Koe kau Amerika hini toko lahi e kerela. No whakahoko mai ko ova ia i he hongo full miliona ai paanga Amerika kong i he mea koe ni. Ai mahino mai lewa ia koe paanga koe oku lahi au pito. Ai te siwa ta kita ki koe ka pau kono usila pia koe ni toi hokau mai koe mo Amerika. Oku kakuhangi kona koe mea koe ke lau ki ai o ke lau ki ai oku lotonga whai ki ai whatatolo mo ngā aue ai kau polisi. Mo kina tolu kona i he lao. Koe nga whakaukau na ke lawe whaka nai ke rela whikau aki mo koe tohi na awe ke whakahaa ki taini princesi. Na ai o koe kamata koe ni koe o kumi toko ni i he osipe koe ni koe e ku mawahe te au mahino ke atirila o ku ikai koe mawahe a koe ni pa te uala te au ia o whakalongo o longo. Koe mawahe koe ni tirila te mawahe o pe kumi ke to tonu he o ku ikai ke tonu a mea koe ni. Ai a koe ia koe whetu taki i lewa ke whe kumi.
te whakanau pe ke mea koe refer koe na ko pe kumi koe ke ai pe whaka eke. Os mahino me local police ia. Te lava pe kita alo whaile koe te ke, te pe mea kai. O mantui, ko te alata kita whaile koe ia. You already broke the law. He illegal ke te alo kita associate kita pe te alo kau I he ngahi mea koe ni. Tautaranga lewa sai. Aia koia. Next best thing, never use your own contact. Te hok foha pena ne pehe mai. Koe mea koe na mam, ne o stala ka te koe. Be careful. He iku pe ho alu o whai holo ho to koni mo pehe you're helping your community. Ke alu koia mam, o lock up koe, he? So he said, koe mea koe na mam, o ku go through I Australian Federal Police. He koe criminal activities a koe na, o koe kai koe mea ia pakai state. Koe mea na ia under he Commonwealth, mum. Tau tokta lewa, I get it. Aia koe a koe uhinga koe hono whakaha, koe structure ben na tala mai kua pau, ke ulaki te tūtaki, mum, ki ken pela ke whakaha, ki ken pela. You have, with all due respect, he koe tahine princesi, she is, koe ia koe whakaponga o tonga, he, I phone one. Advice, koe mea ana e hoko, katoki ai ko hane mawhola mai mea media, she's already aware of it. So, aia koe ia, neu si po petu taki rewa o tohi. E ko tohi pe akwe ke toko taha, o ko ilo ilere pe ko toko taha koe ni, o pia I pesi on link ke tahine princesi, ke ne whakasio mai, te koe haha pōunga, he? Aia ko ia, o tuku at lewa ki ai ke whai ene whakahoko. At the same time, o whai pe ai internal whakahoko connect pe ia ai whakangaue ai Australian Federal Police, he? Australian Federal Police, ke kōpau ke nau hanga ai whakatapāwin ke whakaha, ko mea koe ni o kuna rotonga investigate, he? Te kau aki tomo me community tonga. But ko ia pe, ko whi whakaha pe, and the rest of it, ko mea pe koe na ikie mao, pene o stalangi pe, ko mea pe te o atu te tuko to atu pe, e ku u documents mo o mea ne recording, I he rotonga hoku taimi, ai waka ta tolu, me ta o wha. E ku whenga o e aki, pea moe global, he pato global, o waa mai mo o hinga e ku wikua, koe ki he tongi tupe. Katoa, entitled ko toa te umea ko ia na fie mau, te mohono fie mau mai, te o kuto iai hatoi koneko mea, ko mea pena nau fie mau e nau tolu ia makeresi, kono moni na rigi na te fie mata mea ke, na te mai pe, ko mea pu mau fie mau, hingoa, po hingoa pe o e linking sa ko toi ngā ia, o mau whai ko toi ki mau tō. Kana e tu e koe taimi ko ia, ko mea pena e tala mai ka te au, o kai ke te maua ke o toi whamatala mo mea until they'll let you know I his stage, he? So, ai ko tale ne lele me ania o ba te maina ko o si lele, he? Ngā koe ki ai. So, ko te he mai te nia koe, it's all good now, we're on control. He ai koe mea pe tala mai mahino. O kulotonga ngā ue a Australian Federal Police, whakataha moe. Pea moe FBI koe ne koa a Amerika, pea ko si ai te ai officer, FBI ko osi o mai hono contact ka te au, ko hono uhinga he na nau fie mau e ko details mo nea ke oange he, pea sign off I he o mea o awe atu nei he. So ai ako kono uhinga pea ko clear pa pehe, pa take au ia au tinti ho te tūtak mai, I thought ko mea at least I can voice my experience of what happened he ku alu kone he tongi tupe. But iyo ko whakaha, there was na whakaha pe ke whakaha ke tahine, he kono uhinga, it's important. Neo ngai o ko nofo, he tau nofo for one, but we must all we have to respect he koia. Koia, she's the head, he, ai koe I he ni, ho tau kakai. Akapa mai pala ia, oh goodness, tenai. Ikai, iyo, ko hinga pe fuka eke ko hinga na ke lawe kia ane nai, aia, tono opita pe hono ave ai information ga ke mea I he tahine, ko e hai komisiona whawhawhonga ia tonga ki Australia ni pe ko ofe fine fuki oi, tu I tapumoia, pe waento tono, he e sayange e ne hanga o mea I hono o atu ai tohi, ke ne ulaki mea I ki ai, e hano tuku atu he newspaper pe ko e lere atu ai TV,
o ne toki hanga o mea i. Ka koe i tau te whito koe mea ni o lawe ai kakai i Australia ni. He whanua o ku whaiwhatongi ai e tahine tapu moia. Hange koe ku lawe koe ane nai kirela koe more ke mama o ko fia pa o whakamalo atu pia kutola he kakai una whakamalo mai ki he whakapotala noa koe ni o ku aonga. Pia ko kore pia ki kau whanongo ke koe uhinga ne ke tau whamau i te tolu a hai mo hai koe uhinga e whitu take au ka kirela ke ne whai ke ne hanga ke ne whakamatala mo ne hanga o tuku mai ai ngai mea pia ko o ilo koe kirela hange pe koe ne mea koe no ulotonga na elawe kia kirela ulotonga whai kia ngā ue a ki nau tolu o nau whai whakatotolo ngai ngā ue koe ni pia mahu inga ia ke koe na o whai kia ngā ue ka koe mea koe ni ko ke vahe mai pungpung koe ni ke te au ia ka pau te ne toko ni e haki lau maari e taha pe ua na amo doa o toko tolu ka pau koe toko taha pe ia o ki toko ni i he pongpong koe ni o si aonga au pito e ai polo kalama e ao ni pako e ko whamaloa tai ki te koe ki rela i ho loto lahi ke kau mai ki he polo kalama o ke tala noa mai vahe mai angai mea na ke foua mai ai pia o ko tui pe o ko tatau pe me kau whanongo pako fifia au pito he humai kau Amerika kau New Zealand pia tatau fitu ke kau Australian pia ko kore whamore he ni ki he kau me mipa e pātoa koe polokalama koe ni koe ko ha polokalama ia ke whai ai ha potala noa ha mea awhaka politiki koe uhinga pe fotu e polokalama koe ni ta mihi tau ko osi koe uhinga koe si o koe ke whakataptapu e lockdown pena e whenga pe ke o mai haka kai ke whai ha potala noa hangi koe ni koe tau mo ai ki reti o mai a losarine wan waha vea ke tala noa ki lea whakatonga ngai palo vea pe o mai toke tā ke whai e tala noa. Pe o whakawhi pe ngai kakai pe. Ne, mole ke mamao, koe uhinga nie ke o mai ke whai ai ha tala noa. Ngai pe ngai whaitu ke heia ngahi. O whai ai hono tālanga i koe ai ngai mea whakapolitikare. Pe koe o kore whamore mole ke kau me mipa pātoa, kau pe kok whamiri, pe kok maheni, pe koe kau ngā ako mo kau ngā mea. Kakai mei kolomotua mo hapai ka pau o mo whanongo mai o pehe kai koe uhinga e polokalama e koe ni koe polokalama pia na atoko ni ke te tautong. Pea ko tui koe ngahi mea koe ni ko hu mai a kerela loto lahi he pongpong koe ni o ne vahe mai o tau fia mo whawhita i ai koe uhinga ka pau e toko ni a ki hatoko taha os whawha o pitoe. Kerela o te ai moha mea o ke tokanga ki ai hau ki I whale I peko ha mea peko I vahe I ki mua patatok whakaosi whamore more? Ki ending at te e nia makelesa ki pe ai ki toe ai koe e share koe mo koe o mantipo ko ke ilo ko ia ko tale mau mai tau whi ilo ngā ki he au mo ki sister ke ponuan ka koe ka tola hea koe ke nau ilo ke nau tolu ki mau ai koe ia sometimes oku lahi koe ke tau laki mua kakai, a lot of them of refer he kakai ke fitu taki ma whaka eke mai. Koe ki mea pe taha mahau ka toka next time ia ke tok tānoi muha taha o pe kumi ke lawa tokoni. O ku kau ai ki fo imea koe ni he toi, ai ko kua kau, o pe o lunga he tope. It's nearly similar, he koe mea iku ke tāna ki pa anga, I pe me o tau matakari. Ai a koe mea koe ki si tokanga ki ai koe ni, ho tau kakai ki he. Ka tata te pito ke kawomi koe ni mei no sila. O pau ke nau apalai koe ni ki he nau residency he, apalai ki he nau umea koia, whaka immigration or migration. Ke ai mua ha mea ke ai whakafok e kakai koe ni ki he taha to tonu, e toko ni ki nau tonu. He kua lahi te hui mai ki he kakai pa ko talanga ki nā tomu ka tak wha mole ko si kakai o whaaomi in the past and now kia ki mau tolu o ko mau adi ki nā tolu aia ko ia ki he whei tō tonu pia atule anga o tuka ki nā tōke whai toko ni o kui kai ko mau tolu ia o kai ke mau whakafonu o kui kai ke mau hanga ai haap ave hapa anga pe te mau mea. Ai ko talanga ki nā tolu ko ki punga, be very careful. He koe kalasia koe ni, koe case koe ni, koe uhinga pek me hanga awhia whakatatau ke tongu tupe makelesi. Because they're talking already at the thousands. He? Aia ko ia kuna o stano pena toi I he ono ase tupu ki o lunga. Per person. Ko ko uhinga koe se ko aia tēnā pai koe
ai ko te hui mai ko ana te it had nothing to do with tongi tupe kana I tonga pe tala no ke tongi tupe ku si paka ali mai to taha ko ni o pe he mai ko te hui a tupe ka ta ke ko nga ko ka me ani wo mai ni he na me meri poane o mai ki utani especially ki o ta regional area whakatū tā maki he whainga tā a mawe a sēni pi he momoko he ngā we mo mea ko ia o kuna wō ki ai he o whakawhonu mo whai whakamatala mo mea o ku iai pe maybe next time e makaresi te ke toki whakawhio atu koe kataha ke hau whakamatala o ku iai pe u ofisia a pure anga even ka pau ke kia hau paanga o ku you be surprised o ku no toko ni e nau tōruia kita ai ko ia ko u office pe ni ko mauhanga refer asi kawomi he o ke kumi ave ke nau tō ki ai and I said to them most of the time about te ke tala to tonu ho whakamatala he ko taini miku nau kumi pe ki toa ma mea o ke whakamatala o kuna wala o to it's compassionate o kuna lava lele to koni pa nau kawa na tō mea ko ia that's the only thing o ko to ki fie ed o te atu pe ka koe maybe ko to ki whakasia te whahataha lau to kone atu kana ki raise issue ko pa ko pehe mai pe koe Pako pehe mai pe koe paanga ko to pehe ai whakapo. Te ki ai ke puri ata tongi tupe ko to ai ke asi hake mea koe ma was time like the Palangi Day. Put a stamp on it now, don't let it grow. Pako ki mea pe ko si whenga koe ke to whaka ai ka koe mea sai mon pe ho ai. Mea sai po tala no ke kakai he kulawa ai o hake mea ke whakata opi. Ai koe ko ki mea pe e ispena ka hake mea pa mo e taha. Please kakai tonga. O te moto e whakatau e tongi tōpē, o ta tau e pe kuanga te hono maari e, mo mea hono tāna noa i atu, he wikai, he koho emotional attach koe o koe i ho o paanga, o ku pāwange ho o puke ho o paanga. He kono uhinga, te ke depress koe ia, i he taimi ko ku aloi ho o paanga, Pake osi mahi noi, he kai ke toi foki mai ho paanga. He koe tau paanga o ki kai koha I site ia, ke taimi koe tau whakatupu e ke tupu pa pahe ku tupu. Whakaamau tupu pehe paanga ke uri pe ke pouru pa tupu, koe oku kehe. Ka kore atu pe, please. Koe kakai eni kua mole lau mano. Ke oku whakaofa au pito a taimi koe e te tala noa. Ki hataha ka te sio ko nau kano I mata o ku tu ma uia ku hanko ko te ose pe te topie ta no ka taha whaka ofa au pito pa ko kuma pe ko tu o ku I kai ke tupu pe kai ke ma o kai ko scan atongi tupe it's a better way to use ko correct ya ko o tupe it's a scam created I format pe ko ni ko o pyramid. Ka ta tawa pe no furi o hingoa ka ko pyramid is a pyramid. Ko toko taha pe o lunga o kubahe. Ko koi lalo ta tau pe mo flower ka mo toki kumia taha ke tokoni ke konga ko ko to fo me ia e taha e makeres ko toki iloan e me ko ta ko to lau mano more a kakai I he me ko ko flower. Koe ni Ka ko iloan ke lela katak iyo. Koe ni oku, nai toko taha nane tuku mai komeni ane nai tala mai, o ke lele pe ai Brisbane. Ai mea koe no ke ungi ai flower. Oh my goodness. Ko toko taha koe ni na si ai ko toko taha koe ni mole he tupe to mole he flower. I me di katoria pe makeresi. Ai ko ia o fuila ha ai toko lahi o vikatoria to kautonga o vikatoria o toe involved I he flower mole ai. Ka ko toko taha koe ni na ne tala mai ko taha mole a o ke taha mano ni maafi. Pe tala mai o tala pe o te ke vahe mai o pe mai pe toko taha koe ni ka te au. E ke lela o ai ke vahe mai e ku mea koe pa koe ni ko tupe ko tu usia tai aonga. Te lava recover me pe ia tau tarangi ki ai.
Fuki pe ko nga awe pake ai activity pe ko ya ko mo family ka la ke ka mai le o te whakakau ia it's a lot he pange pe ko missing ko ta mi it's a gambling ko gambling I me o I kai ke pese te tawe I foki at ka koe so aia ko ya ko me ia ko ya he kai ke fu la ai he kai ke fu liberate ke te fu ta no ke flower he ko ke fu I lo ka na ke I don't know ka ko mention pe e auia makelesi because he ko nga ku ke ta no ke me mo le scam kon u ka me ke si mo le tonga he Koia. ka ko ia te ke to fu lo ai ko ku hange ka te auia ta ni me e ta u ko cho atu ko tonga ia no pe tonga ia o te mo ne le ko ka ta ma te I pe he tonga ai ko create pe he tonga ia eni ki me ke ma o pe ia to ko ta I he ne alu holo pe he tonga so ai pa ko na pe se kwa ko e tu ka ko tu ko tai ni ko me ta ko te tala ke kakai o te mo to fa ta e tu pe na ko si kole fa mole ke ki family pe to ko fiha ne hanga o introduce ka kina to ki tu pe ai ko ya ne ka ne hanga talangi ka kina to mo ai pe ha mo fo tu pe ta ha pe o te mo to ai ke o vai he ko ke ilo ha ta me an uncertain ki ai e ko ilo a ko ta ko na e o pe ia so enticing en ko me an ba he pe wi ke wa ki he wi ke pa wi ke ni ma ko ke to e va he Hoi, mo wakai ko atungai ai tongi tupe. Ai kai ko ke tau mai o tokoni ki tonga kau kai ki whatanak paanga. Pa koutui I he kousefen ka losiki ke mautaki o ku saibene laula ki koe kau ka tilila. Kone pehe koe tahini whakakai. Koe puaka o fu whakakai eni o kune whai e mau lai whamana wahe. Ai si paanga ai kakai I kai ngata pe I he kakai patoa. Mo si kakai o ku hange koe tau whanongo ki he polokalama le tio koe me poane. Ta tau lama lepa ke tau ilo ai fupaanga po 5 milion ai. Ko paanga koe ni lahi taha koe ni Amerikani ai valu ki hongo 10 miliona pe ku laka ai me ofie ki he taha 5 miliona. Koe ku whanononga pehe ni koe na mai whanononga koe ni ka te repeat at pe mahalo ko me osi hoe taha e nia hoe taha I alu ke hoe taha mo konga fuloloa whau hono sio ke vitio koe ni. Ka ko whemau atu pe ai ngahi tatau pe a Amerikani pe mo Australia pe mo New Zealand. O whemau ko mo ngahi wisiti koto a pe ka pana ke tohu hasilini me panke mi ho saving pe ko checking. Pena ke alo poro mai hasilini me he kautaha whangi kautaha loan, fast loan. Ko ngahi wisit koto a pe mo le kot koto a pe ko ho evidences ia. O fie mau ke alo o mai mo mea ko ia me iai. Ho ngahi wisiti ko ia. Ka koe u panke, ka pana ke aisilin he panke, te ke lava leva o alu o kuiai e department ko toa pe panke, ko toa pe maaman ko department, e fraud department, I e panke. Te ke almoho wisiti ki ai, he kake na wato paanga, ka koe waweange ia ho atu koe ki ai ai wisiti, koe waweange ia e nauhanga o os connect ko I think it was Franco Bank Bank of America o osi alu osi spread out leva ia I fraud departments ai leva fie mau ko ki motol kana hange ko Australia ko New Zealand ke mo finga ke mau ho ha kani finga ke mo alu ke mau ho mo wis na to ho silini me ai pena ke poro me hataha pena ke poro me ha fast loan company ko ona ma na to le ko ti pena ho ki receipt ana ka like banke ko ma pe me ko ya ko report pe ke fraud departments ko ai banke fa me pangoye ngai me ko ni ka ko fifine fo ko na an ko na por kalama mai ke lela tax worth
Nā ku kaunga koe ki he patoa he wawhitahiwa, nā ku sio ki ai, konga ki mui wawhitahiwa. Nā ku sio ki ai ne lele takai holo, ai koe Palestine, koe ni koe Victoria, ai koe whitu malipoane. Kana e kaua toko taha koe ni, he lele mui koe happy hour koe he happy hour koe a tilila, moe lele mui ai o lau mai ka au, lau ka paea, kape me koe tilila, kau moi he whakamoon koe ka tilila, aia ko sai au pite mole koe na paanga. Ko tau tolu koe na e poto, na tau atamai lelei, na e hoko pe e ne kole paanga iau, tau kole ka paea, kai ke ange paea hafoi pene taha uli uli, pe mau ilo ia ai pe, ngahi mea koe ne holi koe ke langa ngā ue, a ke iwi koe ni koe o kau pou, ka mata na e ngai fu container, ka mata business container, he wiki uruaki pe koe na hawa i koe siao si. Osi pe fu fundraising ko ia he hawa siao si, talitari ko ia, maua e mano koe koe a siao si, mo to onga koe na ne fai aki koe ai te toki lave au ki ai te toki hanga lewa ke hanga o mai ai foi ata to tonu ko tiri la koe ki tu ki he kakai. He koe tonu tu pe ia koe ko tiri la ia e ngai popula ia. Ko tiri la ia tatau i pe ko whaafa ia ngai paanga koe receipt ko to koe le panga ko to pe ku tāna i tā ki wawa pena i tā i heno hingoa pena i tā i hai panga ko tapena ne ave ki vavau e ale whakatotolo au ke panga ko tape na ne ave kono family ka pau koe ke hanga e tilila ngawe aki ka koe ne skeri tali to koe skeri tali tahi paanga to koe tahi paanga tau hitohi to koe tau hitohi CEO mo to koe CEO Daniela Hafoka e kau moi ai pero pana si whakakau e Daniela ne whanau ai te nau lavea kovi koto ai. Koe keha mea ka whatotolo, koe ni ko mea koe ni ku lahi, e fu mea koe ni ko hiu kaunga maa Australia, kaunga mai mo New Zealand, pea koeni, na ku longo pe, ngahi mea lahi, au pito, kai ke aski mua, he te mkoe ne whae koe ngahi mea koe ni, ai ko toki asi mai eni, ko asi mai koe ko whatoka nga, e mea koe ni mea Australia, na utaliki Australia, sai pea New Zealand, ko maa pea ue, mea koe me New Zealand, ka koe o mea koe ni, na as fai pe u launga, he ngahi mahina ko o si, ke department, ki he DA, ke district attorneys, ko tau ai ko tau ngahi loea ia koe ai county pe koe kole taha wha, taha nima, ai whata taha e wha ki koe e tau wahenga district. Pea mea ai lewa, pea mea nau toru lewa, pao ke nau lau ngai mani lai seni, ai ni koe non-profit organisation, au tapa apite Amerikani, ke ne ngā aue aki, a non-profit organisation, ki ha fundraising, ki ha any democratic movement, i ha whahinga a party i Amerikani uktap. Kai fo ke ilo ia he ofisi koe sekretari Secretary of the State of California, o ko base i Sacramento, kai kene ilo pe koe hai fo ilia patoa. Pehe pe ia ka fo i hingoa pe ia na e whao ke ai koe patoa movement for the poor. Ko nau toki ilo e nau tolu ia, koe movement ia ki he democratic movement koe atonga tapu au pito ia heni. Pag nau une mix ia ke pehe fo ke he talanoa koe ane nai, he talanoa koe a kele la o koe business ia tilila nai ke he ikai. Ka pate tau sio ke u video koe ni kou tānaki mo whanki video na alu ki he kingdom politics ai na alu ki a ana tau singa mo mea o nau hiki kotoa a video kotoa pe a tilila whakali alipaanga mo ne toki foki mai ne alo o casino mo ngai whakali alipaanga mo ala kese katoa u evidences koe ana i tu kotoa pe tilila pak mau kotoa ia he grupu koe ana tau singa pitapua mo kinau tolu ai na tana ke fanki video ko ya ko evidences ia he na ko si lo pe ia e te kai ke ia ki o katopa ko os movete me ia ko ni pe te ke ia ki o katopa ko os arrest tilila ia ko me ko hoko ke ne ngutu malohi mane ko ka au pito me ko na fa ko ni ko ka ko kai ha mi he kakai
o nau fia tokoni koe ki tonga. Koe mea koe na tona koe ki o te tau o mai o ngā ue a ki tokoni ke masiva ki he teke whakapolitikare he koe ki hamea pehea. Koe teke whakapolitikare o sayange pe tau taktaha o ngoi koe hae me te tau tokoni ai. I he mintia, i he campaign, pa tau aluhanga tonu pe ki kau whafofonga pe koe te alu. Tokoni ata, ko tau tokoni Amerikani o koe ki tau tānak paanga. Na tau o mai mea tilila me kamata ai teke tānak paanga, pe tau atu koe ki he kinu sila ke tau international oi, kamata e nau hanga whamemi pa ki tau tolu o nima ngeau ke toko taha. Whangeau ke toko taha. Ke tau whamemi toke whangeau, pe ai lewa ka pau te hoko kita koe shepta, pe ni mangeau lewa, ni mangeau se ke Itali, ni mangeau tahi paanga, ni mangeau Palestine. Sio ke tahafi ni mangeau, ia me shep na nau whinga mai ki whakalau, mo tau toka na kake whai me ea koia. Aio koe tau hanga tu koia, whai tuko tau peo nau holi ke nau tānak paanga, koe mau whok me koe ki Amerika pe mau tolu, koe mau titi tānak paanga mau tolu ia. Hoko peha mau ka venga, tak taha whai pono konsenis, tak tahala kono pōketi, awe mea koia, koe ke whaha tānak paanga ia. Kono uhinga ka mau ka pehe tau tānak paanga, tau taki fia. E ai whahinga mai paanga koia, e ai whahinga te nau tō no no. Pau ai ki tau tau ataina, koe ki tau mai tau tolu e teke whakapolikare, ke tau pōpula ki ai. Ika, koe tau omko teke whakapolikare, te tau tau ataina, te tau, kaki tau pōpula tau tolu e ke whakapaanga. He kono uhinga eni. Koe ka whawhonga tā pēku nau na whailoto, na nau ngā aue, koe nau paanga, ke whakalele e nau campaign. Ka kaiko tā pēku nau hao hoko nau fia lele, o mahino ka nau tolu, o nau osi ilo, o kui ai hono ngai whakamore, ku nau te waki ki ai. Pako ki tau tolu, koe ni koe, ai ni koe ku tau i mūli, ngai whanua mūli, o koe tau seniti, ku tau. Ko tau tolu e vai, o tau ngawe, ka tau konsenisi, o tokoni. Ka pare u tau fia tokoni, tau saat ka hai, lele fo o, koe tau tokoni whalongolongo. Kaki tau te nofa tau tolu, ki tau tānak paanga, o whakapaanga tu e aka pulu, whakapaanga tu e ha, whakapaanga ha, he kono a ngā e ne mea koe ia, koe holi koe ke te hāki tua u te lava mea, o ngā we ake kakai, pa kono a ngā e koe nea koe ke taimini wa. Mahalo ke taimini ko senta kai halu e tililai paanga, almono mali, o se aia hingoa ke, hono awe koe ia. He ngai pōpula e ke ta ngai pōpula ia. Pea kai koe ke ngata koe ai, o maha o se awe kono whamili, mo koe hano aonga ke te haki tua o te lava mea pea tā puni atu mo te whamili e nau whea ke masiwa ka te alu o ngawe pōpula. Pea o kai fo ke si disene tilila koe tau ia koe ki tonga. Ngai mea pena tau lea ki mi tau kōsi ma ka matanga tau ni. E hoko ka ki tai hoko. E te kai ki au ki o katopa ko ene maasi a koe ki tonga koe ai. Koe whamamat pe he taimini ka kei whai pe ai tau tala noa ki ai. He ku kei whai e tong tu pe Amerikani ka koen ko oskamata tau sia pe kene. Toi holi koe ke takini mangeau e futuko taha manu koe loto hene kolopolo. Koe talamai toko taha ka te au kui loto. Moi toko taha nei alo sio. Ko hola I fope ka ukiliki koe hene mea toko tolu ngō fulu. Ko ke toi a uia ke toko nima ngō fulu. Ko mahino le vai a kutai akli ai kolopolo. Ko hiki sia aki ai iwi whakapaanga ka kohono matelenga tāmaki he ku kaunga ko tu I wata fo I manupuna o kune o mai koe a ngahi information ke whai ake hard talker. O maha une whakatau ngai information ni me ngahi kakai I ngai department koe ngawe e pure anga o mai koe kia tilila ke whae koe whakamama pia laule wai tilila ia koe ne whakamama o totonu ko hono totongi e tau tolu ke totongi ia ake lau afe, lau mano ko awe no kilu ko milionain. Ka kwange koe lau e toki whae whatontonu ki mui ka si mahe ngahi lepa ho tau kau ngā whanonga ka kohonau fo uipe. Ko ia ona te ui mā tilila he taim koe ko laivi ai ta mai losi ko ai tahine whakakai. Ko me ta ui ko puaka pe ko hosi whakakai. Ko hai ia ke hau o tae ai paanga ai si kakai nofo Amerikani mo si kakai nofo Australia mo New Zealand. Kai ke iro na tau ilo I pe ko ni kamata pe ne uki paanga mo ai container tau ilo ko osi alwe me visone alwe ke kumpao ai aki ai koloa ai kau mui mo paanga ai kau mui pena tau ilo ipe. Ko mea ko fia ai, he ko hau pena ku laki alo pea si aso ki ko ia ko o se akensi awa tilila he umea ko ia. O si ira ne mea whai hala. Na ia upea ke kutaha ki
Kia seli tua kalau, ai foko second cousin, makui ko yung tau te hina. Na kai koe ke loto ke ngai mea koe ai container mo mea koe ako ham. Na kai ke respond mai ka te au. So I don't even support him. Ke ne mea koe no al koe ke ai. He nai kawia, no kai mai paanga me kolo polo me heni, whakapaanga atu e nau campaign ko nai tonga, a seli, pe heka tomi wha, pe heka saia piukala. Ko nau tolu koe wa wau ton ke whetongi ki nau tolu. He koe uhi ko nau oskai e nau tolu mea kai haa. Ngai mea ko topeu awe ki tonga, mea ne awe ka sia hosi, mea kai haa. Ngai mea ko tone whakafonfona ke whale koloa mo umea ko ia, umea na kai haa, me ka kai koe ni koe aselelia mon ko mori koe nau paanga i he tong tupe. Ne he koe mea kai haa ia. Nai toki whaini mai, ai whaka... na tok faili mai ai mea I kolomotua ai fale koloa na e huofi na fae fra malo asias ke tilila lea fra malo pehe mo lele ofi me ago lele ke akens ko mateni vainga fa na mai o fae fra malo ka tilila ke mo faka malo ai kai ha me kato kakai mo kakai te sapora tonga ko heni tala ko tokon ke masiva ai tokoni pe ia ke na uhanga o tatu kon pia ke na hanga whaka auhe ka ai paanga koe ai kau mui koe nai patoa. Ko ia ko pehe ki pou atu pehe polo kalama whakafofa koe ni pia ofa ke kakai koe na koe ko kakai koe ke nau lea. Mo li poti ho mo ngahi evidences me he receipt na e toha e paanga ai. Paanga na mohanga ave kesh ka hai. Tatau mono li poti koe na koe a ofa sai hai ana koe no sila pe moyonga solofoni ngo matu a koia mena ki tahi ne legal assistant koia o fie ma ki na tolo ko ngahi ulu ifeke ia ulu ifeke no sila ulu ifeke I aselelias ka solofoni ulu ifeke ko ngo tilila aya kange ko lau ulu ingata hang ko lau ko ationili ulu ngata ai ko ulu ingata ni ngai fonua e tolu ko na tolu ko ya ko ton ke loka ki na tolu au ke plisone mo no loya ki e kakai ngai ke na fa ngai me ko ke na kai e panga kakai pe ko e hange ko lau ko vale pe alu o muy he ngai me ko ni o alu muy ko tau tolu ko ni ka o ki ma me fi kai tak mahino ka kita ka kai tonga ko ni taimini u hinga ko na o ko lele muy ko ai kake na ilo e na tolu ko investment ni o te alu ke panke o invest he mutual funds o te alu ayo o wai te saving ko te ha pa ku te alu ke ngai ka ta la la he ni American ko Merrill Lynch ko fele ngai ka ta hai ka ngai ka ta investment o ku na insiwa o ku na lesisita o ku na ngawe me ko ta we ni hongo fulu taha ni ma wano ko kakaya na millionaire Pag nautu mai mo na milionat o kamata ake na ka tahaloni, kamata ake na ngahi ka taha insiwa, kamata ake na ngahi mea ko an ko tawom ko tana ke kakai o tana ke mini me kakai. Ko frati ni a mea ko no fai ko ni ko mea ko ni o kutonu ko vavi taha no puke, vavi taha no ave ko ki poleanga. Pag sai fo ko kakai ko ni ko I California, ka ave na tolu ki he state prison. O tuia hene of mai ko mawahe ngāia. Mahenga Monterey, ai ko Soledad. Aia ka puga tilila, e hau ki Soledad o nofoi. O sahi ko Soledad pe taha State of California na prison, ne? O kuia e nau whaiwhikau na tō, ko tangata maamonga, original ko wei tupu I Waisiliana, me whamili ko ne kau whaiwhikau whakamisnale ko kau haanau, pe ko ia o whaiwhikau ki he prison ko estate. Ai o whaiwhikau ai lewa ko ia o alo sapat ko tō peo whai malanga lotu sakala mea niti ai ko pisopen malolo Palestine malolo pe ko ia alo Palestine he taimin ki Soledad ma ko tau ni nima mahalo ni alko ngawe ko ki ai ko ia alo ngawe ki ai me toko ni pisope pe taha me fitu off mai ma ko Santa Cruz ka ko ia tonga o alko ki ai puni talanoa mai ai si fra ofa ko kakai ko ai lahi ko ia ko prison fa state ia ave kai ngai hia mafa hange ko ngai me ko no hoko ko ni fu corrupt ko mo fu kai pa anga life mana va he ko no tawa ko ki ai
Ai o ke tau sio koe ki ai he taimini, tau hanga ki tau teke whakapolitikari, ke tau pāti ki tonga, koe pāti a siaosi, koe pāti ai kakai, patoa, mo siaosi pōhiwa. Koe ai ngune api koe pāti ai kakai, pāti koe a pōhiwa te toa, koe pāti ai kakai, pāti koe na siaosi pōhiwa, koe pāti ai kakai, patoa. Koe pāti koe ai niko kuia e tau kau whakafofonga wharearea. Aia koe a ku sea pēa toko taha a se misika mi wahenga ua. Koe pātia ai kakai, patoa, poate, koa tim. Koe pāti ai kakai. O kai koe pēa koe pāti pēa ka whafofonga. Pāta siasi koe pāti ai kakai, patoa, mo sias po hiva. Mo ene kau, mo ene foi round table ana ia o kuiai. Pāta se misika kakai, koe pāti ai kakai, patoa, ka whafafonga patoa, o kui ki nau tau koe kau koa timi, koe tau pāti. Koe ia koe ku ngata pe o ki whamama mo tuku atu e mea koe nihe kum. Siu mea li hoa ua ni tau e mea koe fulo loa ia. Tai mini ke ai pe ke hoa taha koe ki aha taimi kakai ke nau lao. Ok, whamalota ki mautolo ko toa pēna e huma pōpō, pe mo watching, o whaat ka ki mautolo no kātoa, o whaat lo sik. E ona i te hatu aki mai e whakakai shame. Ona i te ui tahini o tahapiko la tu fui peka i tonga. O te i te hamau i ke hataini whakakai ko e mea puta e loko host whakakai. Ok, tua whātu e.